lo tuni kukisanol vezose na bon savin lem ne vin tuni ahi Remembrance Day hitalawin Separation Day hitading ti chungchang ho holim na inei hitin ilam kai hovin vai ahin hop na ho hi tu ahi MIPI lungdei langa ahung on dev ti ho jong hi mu ai in chule ichen khom piu repis ho ahi in ahi lawa hi le milong ho ahi vin ama ho hin tuni chan ge ya hi ku ki cha te a dinga I chan ge ya to ogon anei wa ahi lo le e ho ku ki cha ten I to banga ki got na inei diu ham ti ho hi het thim na divin hin sei hoi tin tuni a hi chen khom piu milong lang hi hen repis lang ho hi hen ama ho hin na sata ki got na anei wa ahung lung ding ima khowa jong hi I chan ham khatna to gon anei jing oveti ho jong hi mo a hi in alang khatna hi repis ho hin na sata a I chen khom piu milong ho thinglanga I chen khom piu I thinglang chan piu milong ho jong hi na sata ti lovin mi hlom cha hi jong le ama ho to hin pan khom theine ding le agam sunga ku ki cha te thaimang na dinga hi to gon anei jing ove ti ho jong hi mu a hi hi chi ho hi aban banin hin sai hoitin chule ei ho nam sunga PR za chom chom hung ki bol ho jong hi neu cha avet hla na hin nei lo hen ama sapena hi ga velo hen pu LM khaute IPS ama in jong DGP anahi sa ex DGP anahi aman jong thusu ahin bolin condemnation ahin bol na ahin tunia ahin bol ahi in hichiwa condemnation abol pen hi ahi le ichanu inaunu deilo ta anaki bol na chungchang ho hichi chungchang ho ahi aman adeilo na aban le hichi to banga panla ho legal action la dinga thupi na ahin nei na ho mu ahi in alang khana chu kipa le jengin ilam kai ho in jong igam sunguwa ei ho society sunga dei lo ta hi chi to bang ahung thun ho hi ivet na hi le chun po nat umama a hi ze a chu aman jang a dei lo na thu ahin sai a hi in tu a jong hi a in ko te a dinga jong hi ige la hi le ichanu dei lai ta hi chi to banga ei ki bol pi chu koi ham anom sading koi man nom salo ding hi a koi chu hi jong le hen ei a dinga ki chan ting la hin thil ha sata hi in hi ja chu aman jong tu ni a hi condemnation ahin bolin thu so ahin bol na ho ama head letter mang cha hi condemnation ahin bol ti ahin ahin la hi chewa niau cha ka sei be nom chu ahi le hi chi to bang head letter mang cha hi inam pi ding wa jong thu ki sei le hi chi hi mi pin I dei pe no ahi in ahin la tu ni a hi inam sunga thil se ahi lo le thil hoi lo ta hi jong le hi chi to bang head letter ki mang cha ei le ei sung ka thu so ki bol pa wang akidai poi azi chu MLA khat hin lang minister khat hi jong le chun nga sei no ma hi le head letter jaw lovin thing selin nang ma social media account ham a hi lo le piam khana sei le han hi choi kilom ding a hi in a hin la head letter ki mang cha ei ho le ei ho hi ta iga ki su min sit na pau inam pi min sit na thei ita do pa wang ki akidei boy ti su tu nung tu ban ting jong le hi chi to bang bol daw ten ei sung a hi ting le head letter khel man angai boy anoi langa saini kai wa imin izaw saw le hun hi jingin head letter a ei le ei sung ki ka ikipi paw hoi ikipi paw ho hi avelin bolda le hen wang pha kisan hi athu wang a hoi le jinge a hin la head letter man paw hi adi poi tu ni chan ge ya hi ei mi ten I lung han pi pe no cha hi le MLA ho hi in MLA ho hi mi pi thalenga thu sei ding hi win
tu ni chan ge inam pin hi chan ge gen theina I to ta win MLA hon het letter mang cha central government hinga I ma cha sei lova Tuchung hi chi eile ei sung ka het letter hin man pawang akidei poi ti wang chu neo cha iga sei bew hi in aban kitna hi a hi le joint press release a hi in hi chiwa hi a hi le morele akim vela CSO hon tu le tu a boldera fencing gending ti a center in to gon anei na ho dem na ahin bolule a dei lo dan ho phondo na ahin nei na ho a hi in chule hi chiwai kuki chief association manipur in zong hi chi to bang ma a chu press release ahin bol kit nin hi chi hi manipur gam sunga kuki cha te to Burma gam sunga ku ki cha te ki zot to na bu thil boy thei thil a hi in hi je a chu central government en a hi thei a hi la abula patna anaki kham banga hi condemn ka boluvi hi chi la thei lo ding a hi ti a zong ku ki chief association manipur hon zong ana phone sawa hi in tunia zong hi event na hi le more a hill tribal council hi hen a hi lawai le Hausa ho hi ta ta KSO hi ta ta hi lo le kuki khang lai KKL ho hi hen KWU ho hi zong le ama hon zong assign to a leader ho zo siu in zong hi chi more le akim vela Tengnopal district gam sunga hi Koima chan kuki dominated area sunga hi fencing abol thailo ding hi ti a zong demna lekha press release ahin bolove ti chu iga mu theiso ke diwle het theina dewa in se wa in tu le tu a jong hi center in na sata to gon aneya India le Burma gam gi ho hi hoi ta kha tup ding ti hi to gon amazing ahin la hi chi ain kha do nge vai le chun so pi khat ki zot to na ki kom to na hi hung ha sading a hi za a chu tu ni a hi ei mi ku ki cha ten hi chi hi ka dei po win a hi thei le Indian government in fencing ni bol pi hi win ti a hi ki phin na kineya I dei lo dan ho hi chwa heung ki phong do a hi ti a hi in Nagaland gam sunga jong hi Naga hon jong na sata condemn abolova phat chenga rally chi a hi win imu so ke de in social media ho a jong he akimu jab ji in ama hon jong na sata do dal na abolu a hi in aji chu ama ho jong Burma gam sunga cheng loi India gam sunga cheng loi hi ta chu ki chot mat na hi in hi chi to bang ma chu e ho jong Burma a jong kuki ki India a jong kuki ki hi ta chu I gamu hi ki ni aso a hi za chu hi chi fencing gen ding hi dei lo na a hi ilam kai ho in jong na sata a dem na abolovi ti chu inampi het dinga imu saw hi jong la avela iga phondo wa hi in tu hin repi so chungchang ga seilo hen ama ho hin to gon ananei na wa hi le 13 April la chu LHANG kalding thangting tang kalding a hi lovle kobru LHANG kalding ti ho hi to gon aneyo a hi in a hin la hi chi chungchanga hi video khat kana se min mai lei hon ama ho thanei na hungkal govin a hi le akal theilo phat no vin tu a hi center le state ki thu a hi chi government te ni support na zala hi kaldo te dinga hi to gon ane win hi china a hi aza thum chom ho hi pau me atu a hi to gon amazing of it a hi hi chewa chong hi press meet anei na wa hi All Manipur United Club Organization ho hin a hin lamkai ki wa tu ni a chong chu press ho jo se a ko ho mo wa press meet an a ball na wa a sei chu a hi le masanga ku ki le mei lei inaki boy ti lo wa salam patong ho in chunga salai tare ti a mei lei ho flag an tun pe no chu inam se pai ho ven anala hla wa anape le na ho video ho chu ahin tha koi ki no win hichiwa video ho mangcha hi center hinga hi
rule za chom a hi lawai le legal action la na ding za chom hoi to gon ane vin hi chi ho video mang cha hi ho na ho tilehen ama ho pathin ho na dan dung zuya hi hi chi action ila a hi le center supreme court chan ge ya high court chan ge ya lut the ya hi chi chu high court in thu atan ting le anda cham lowa kal theina lampi ome ti ho jong hi to gon ane jing ve ti ho jong hi mo a in hi chi keu chu a hi point tu le tu a hi center government NIA hin hi chi korongan ba kiti vo pi amat go nu ba warning letter jong api a hi tain warrant jong api o hin arrest warrant jong ana isu sa wa hin a hin la tu ni a hi event na hi le MP lui a hi la wa hi le hi chi wa ho jong hi state police ho a hi lo le state service ho a hi ven hi chi ho masanga jong nom ta hi ta hlat theya hi le chun tu ni a hi akilung to zi vin ama ho hi ima alo thei po veti a hin hi chi wa ko na jong hi mu thei a hi in government hon jong amu zingu ama sangta hi umu a hin hi chi na chung chona chu tu ni a maharaja sana jawba kiti pa jong hin holim na anei na a thu sei ho jong chu ei ho social media WhatsApp za chom a jong chu anaki the thangin mail hei pau hello khen khat te dio a hi in hi chi ba a sei chu a hi le hi chi arambai tengol ho hi ke ho ka hi ven hi chi ke ho hi igam inam hu dinga kilheng do ka hi vin tu ni a hi thal zo se ki koi do tai ti a gel hi vin igamu aboya hi le hi cho zo si chu hung ki podo ki ding pan ki la ki ding a hi ti a hi thu ana sai na hi le mi tam pin ki pa pi vet sa na hi a hut ho jong ana beng so viti ho jong chu mu a hin hi chi to banga hi NIA in madinga waran api sa hi jong le tu ni chan ge ya hi ima alo theilo hi chi bana chu minister len ta hon jong support abol wa amau hoi ta pan khom je wa hi tu ni chan ge ya hi chi wa vo pi hi amat do theilo wa hi ti a hi in a na a het mo jong a hi po in a da na het mo jong a hi po in a hin la minister leader CM chan ge ya ki tho pi na a je a chu tu ni chan ge ya amat do theilo wa hi in a hin la ama ho lam kai na a hi tu ni a thu sei ho chu event na hi le April ni sim som thum ni ting le hin ki tha got kit ding hi chiwa hi state a hi in center government a hi in hi chi te ni mangcha ama ho tha ha na le state center tha ha na a hi ku ki gam sunga thangting tang a hi in a hi lo le ko bru hang hi chi te ni a hi kaldo te ding hi to gon anei jing veti ho jong hi mo a hi in a hin la hi chi ho tin na tinga hi tu ni chan ge ya hi ta chanu hon na sata pan ila wa hi in hi chi jong hi thasilo hela pan ila diu tu ni a iki boy na ho a hi lo le tu masanga isopi sangam anamolem sa ho gel do hi tin igam inama dinga hi thasilo hela ipan jingova amatonga hi ta chanu ho pangjong le aning lang khana hi akim vela hi aveng tup dinga nam se pai ho jong thasilo hela pan ila jing diu hi ta chu kiging jinga i angai ti hi ni avela iga ke sa ken wa hi in tu hin milong ho chungchang ga seilo han tu ni a chu na news ho a jong chu imu diu hi in WhatsApp ho a jong chu imu diu hi in mun chom a jong video ho jong ahum viral in hi chiwa lengmei ho hin khonsa khul a hi boina a ho chu het so ke wa hin Kangpopi district sunga boina ho chu het wa hi in hi chi gam boina ji a hi chi pan sa a hi nasata lengmei ho mun choma lengmei JOUSE hi ahung khom movin tu ni a chu
ki ho khom na anei vi ti ho jong chu mu a hi in hi chiwa thulu na anei ho point izat ham khat jong hi mi het dinga ata do jong umin mi het lo dinga jong ata do win hi che ho jong chu aba nei cha hin vet diwa hi in hi chiwa ki khom do hi mi sang walang hi ki khom do vi ti ho jong hi mu a hi in hi chiwa hung ki khom ho je a hi ilung neu diu a hi po in ama ho hi apang khom thei win leng mai manipur gam sunga zo se hung ki khom a hi tain hi chikal wala hi adang ama ho support jong hi di lo hi ja chu I macha lungneu na ding poi ti jong hi kanam mi te hon I het di win ka hin sein tunia jong chu gari som gup som se gya hung ki tol win hi jong le hi chikal wala hi ama ho hi adang akitho pi ding jong lo hi bowi I to banga ki phinu henlang I to banga ew jong le don lo wa koi wa hi le I macha abol do dingu di poi ahin la don lo ding ti wa nga chu ama ho lang jong hi pum dona don lo ding ti na hi di po in ki ging sadiema ngai a hi wa nga chu mei lei ho to ikiboi la yo a hi za to ama ho lang hi neu khat iki kang se de win hung ki het sa ki de win hi chi aki khop na wa gari hung ho jong hi ga wa leu chun tam mo hin hi cho zo se hi ku ki cha te gam zot lova lut thailo a hin ku ki cha te gam ahung lut nova a hin zot pa wa chu gari zat hungam a hi lo le mi zat hungam ti ho chu a bona ki muso ke a hi in itiam khana boina asemo ba hi la ama ho jong hi lampi I kha pi theinaw lampi ki na hi ize a chu ilung neu lo de wa hi ti hi ega sei the we hin a hi le hi chi mi chu za hung ki khom ho hin I to bang thulu na ane vam ti a hi le hi che wa hi a point ho a hin koi do win a point a hin koi do ho hi a hi le tu chunga ki boina a mi zep ho tilhen mi vo ho hi gang thei pe na FIR ki pe hi in hi chi FIR ki pe ho hi manu hen lang central government and state government hi le hi chi hi manu hen lang dan dung juya got na pe win ti hi point khat na hi in ani na a hi le ku ki ten bunker asim ho kem asim ho hi ke ho ding in ha sa in hi za chu hi cho zo se ni su sit pi win ni la do pi win ti hi thum na ane win a thum na a hi le mun tina a boy na ho hi police outpost ni koi pi win ti hi a hi kin ali na a hi le a gang theilam penin hi chi su agreement hi lado win lang sumang win ti hi a hi kinin anga na a hi le tu le tu konsa hul kiti boina gamchung changa boina ho hi agang theilam pe na government in asu hlap dinga jong hi nge na abol vi ti ahin hi chi cheng point nga ho hi MIPI het dinga ama hon a het letter mangcha thu ahin so chu a hi in ahin la ama ho sunga gu thima aki ho wa MIPI het dinga thu a seiwa namdang zat dang het loadinga thu an seido ho point ho chu ipi ham iti a hi le ama hon a seina wa hi kukil naga ki ka a hi boundary sim ding hi naga ti wanga cho naga dang ho hin up naga ta ho hin koi na hi wam ti jong hi a het pi lo a hi a hin la tang khul ho lam kai na naga min mangcha a kiloi khom na mino aga zaw sa wa hi in a hin la hi che ho hi tangkhul ho kabui ho hin a het pi ki lo hen leng mei ho bo hi boyu a hi in leng mei ho jong hi chi kon sa khul zi a bo hi boyu a hi in e hon ama ho iga phin naw ama ho iga su boy naw I macha lo hi ti hi kanami pi te hon I het hi lo na device se wa hi in hi ze a chu tu a hi ama na sei na chu hi le ku ki le melong ho gam ki ka hi boulder ni simpi event ti hi a hi in tu ni mei leile ku ki ka boundary hung ki sima buffer zone hung ki sim hi ama ho jong alunga lung gimu
aban le ama hon kum izan ham khat NSN ana phuwa nasata a boina ana siemova country zoma ke vaipo ding za chom chom a seiwang wa kum izan ham khat a leader pau jong tu a hi thiki go hel a hi tain a hin la te thiki go hel a hi tain hi che to bang phat sot ta gal a hin sat wang wa hi center government in na sa jong a koi pi nai lo je a tu chunga e ho e hung ke boy wa hi le boundary hin nei ngalu separate kyung hingal igam i hung ke vet ko lo hi a eng si a hi win hi za a chu tu a jong hi chi to bang mei leile ku ki ka boundary ki koi to bang hi kuki le naga ki ka melong ho ki ka jong hi boundary koi ding a hi ti hi ama ho gu thim kilol na a hi in ani na a chu a hi le ama hon a sei na wa chu hi chi melong ho area a hi kuki ten itiam khana a hin chot lu no vai le action la jeng ding ida ya ball jeng ding ti hi ani na a hi in athum na a hi le transportation ho ima hi chi ho kuki ho naga gam a ho thailo diu ti ho zong hi athum na hi ana sevin ali na a hi le ama ho hin kuki gama ho zo si zong tu a hi neu kha khat ki dal setting hoi ta ki ven tup ding bunker ki sim ding ti ho hi to gon anevi ti a hi in anga na a hi le ama ho hin volunteer ki sim ding tu ni a hi ei hon inam igam veng bit dinga volunteer ki sim movin hoi ta hung ki ga no vin hoi ta inam pasal hon pan a hin laul ama hon jong ki chama ma a hi win hi za a chu ama hon jong eng sit na a chu volunteer training sim ding volunteer hoi ta ki got ding I ho inam gat dinga hi training ball ding hi ti ho jong hi kilol na anani vi ti ho jong hi anga na mo hi in a gup na hi le hi chiwa boin ho a hi ZUF in a hin ki thopi ding ti a hi na ki thopi lo wang chu a ke po in hi jong le ama ho kinep na chu hi chi to banga hi kiniam wa thulu na anabolovin ama ho sungka a hi kilol na anei point group ho chu hi che ho cheng hi ti chu niga het theine divine se wa in MIPI het dinga hi chilanga aphon ho hi legal ma ti chu mi vet dinga jong kiloma ma mi zo se het dinga jong kilom a hi in a hin la hi chilanga point group in sei pa wang hi a hi le mi dang het dinga jong hi illegal a hi in hi za chu ama ho sunga ding bo hi chi point group ho hi a sei wa hi ti chu het khel lo na dinga hi chilanga point chom na pi in hi chilanga point chom na pi ti a I confuse lo na dewa chu in sei wa hi in aban kit na hi kuki in pi southwest Cedar Hills hon thu so an bol MIPI het dinga lampi thu a het sa na a hin bol ho ga vekit lo han tu ni hi gari hlai ni a hi in a hin la igam sung boy je a hi ta hi milong hon jong lunggel za chom chom anei na chung chon wa mei hlei hon thing hlanga kala ku ki cha te gam sung lut ding to gon anei jing ji a chu tu ni gari hlai ni hi jong la na ki hlei sa lo a hi in hi chi chunga hi ku ki in pi south west in thulu na a hin nei chu a hi le det som langa le som le gup hi gari ki hlading a hi in Tuesday Wednesday hi ki zoma gari hlading a hi in 17 18 hi ki kha ki ding aban le 19 ni Saturday hi masanga anakil ha khalo hi zong le tu chunga hi Good Friday je a hi ki hlading a hi ti a hi het sa na a hin boluvin haptaki na pat na wang chu masanga banga Monday Wednesday Friday hapta khat sunga thumvei ana hlei ta banga chu hlei jom kit dinga hi tai ti hi chawa het sa na a hin bol wa hi in aji chu ei ho Christiana dinga chu tu hapta sung hi boy mama a hi in ti chu tu achi ta Sunday ni chu a hi le Palm Sunday a hi in tu a hi Friday hung thung ding pa hi a hi le Good Friday a hi in aban le Sunday hung thung kit ding khu
Easter Sunday hung hi kit ding a hin hi ta chu ei Christian cha te dinga ni kho poimo mama ni kho tam ni pen a hi za a chu hi chi to banga hi a routine ho hi hung ki khel le le a hi ti chu e thim na diwa in sai ki no hi in a ban le Cotu hon tu ni a chu Kangpo pi district sunga CSO leader JOUSE le tribe leader ho Kangpo pi gamkai sunga kiloi khom na za chom chom ho ana ko khomin meeting anane ti hi mu a hin chan hi video a jong chena sei win Cotu Lamkai na a Kangpo pi district sunga CSO kiloi khom na za chom chom mu kiloi khom na JOUSE meeting nei ding a hi tia in a sei chu tunia chu an nei zo ta win hi chiwa hi resolution ti chu thulu na anei ho chon dan ding ho an sei dan ho point li a hin koi do win a point khat na a hi le 24 remembrance day anaki mangji pen hi chi 24 iman new hlasom ni le hlali thin na ahung ki man ting le remembrance day hi ta loading in separation day ti a hi hiel do a hi chi manding a hi tai ti a hin May 3 I had de a in May 3 a 2023 a boina ahung ki patna hi mail hei ho to ki hen na hung pan a hi in his a chu remembrance day hi a meaning pon separation day ti a hi ki hen new hi chi ni a pana ki hen a hi tai ti het sa na a hi chi hi amin ki hel ding a hi tai ti hi tu ni a CSO Lamkai za chom chi khom ho kinop to na dung zuya chu hi chi vai thulu na nei ve ti hi mu a hin ning kuma jong in a sewa hi ta in remembrance day iman jiu hi black day iman to bangwa hi hung khading a hi in hi za chu hi chi a hoi po in a hi the a hi le amin hial huitin separation day a hi la vai le hi chi amin hi hial mo hi ti a hi anaki sei a hin hi chi dung zu ya chu inam lam kai ho vin chong ngai to na a hin nei wa ngai to na ama ho lungel che na sata an sei khom zo nung wa hi chi to bang thulu na hi a hin nei win hi chi chunga hi KZC hi hen a hi lawai le Mizorama CM pa a hi lawai le PM MP pa hi choi coding ama ho jong hi gas a coding ti ho chan ge jong hi thulu na nei vi ti ho chu mu hi in ani na a hi le Cotu a ding in pu jang lim khong sai chu joint secretary a din chule paumang kipgen KTC KPI ama hi Cotu executive a dinga la lut a hi ti a hi in pathin hinga hlando na pu hau pu khong sai pastor in ananei in a hi ti a hi in hi chiba hi executive member dinga jong la lut na ho jong ananei win aban le joint secretary ho jong kilhen na ananei win athum na a hi le tu le tu a inam sunga dinmun ha sata asung hi han apolang hi jong le hi che ho jong hi sei khom na anaki nei ti a hi het sa na hin bolvin ali na a hi le pu NG lun kipgen Cotu spokesperson chu chule pu thangtin lin haukip secretary information Cotu haina lekha hin pi chu tribe leaders hole CSO leader hon ngai to khom na akinein hi chiwa amani ki thum na hi san pi na anakinei ta poi ti a chu amani hiding hi anakinom poi ti a chu het sa na a hin bolwe ti chu Cotu a kona press release a hi lo le tu ni resolution meeting resolution na kona mipin i het nom diu je a chu tu ni a Cotu thulhu na ho neu cha het thein diwa CSO leader JOUSE a ke khop mo wa hi le I to bang thu a sei ding ham ti hi he nom so ke de wa hi in hi za chu hi chi wa hi phon do na avela hin nei kin wa hi chi wa thulhu na anei pau hi a de sana ki pa ta cha hi le tu ni KANGGUI hopi sunga Cotu office mo na
CSO INPI Sahilka KSO tribe leaders za chom ho CC kiloi hom na dung zui a hi 2025 May 3 a kona hi akumni hlinna ti ding a hi tain akumni hlinna Remembrance Day ti akum khat na inamanu a hi in akumni a pana hi Remembrance Day hi talo dingin Separation Day ti zo a hi hiela manding a hi tai ti a to gon a hin nei pau hi pa chat om le jengin Cotu Lamkai ho chunga pathin nin phathei bo en tin a hi chi sanga hoi zo la phazo mi pin ikine pi thayu leader ho hi phathein bo jengin tin Lamkai hon jong mi pi lung a hin he thim thein divin pathin henga leaders hon hi chi to banga mi pi deidana Lamkai hon vai a hin hop jing thein diwa jong hi I taw na wa I het jing divin avelin iga phono hi in adi sana hi chi in phon do wa in man tingol Separation Day ti ai hin man tingol hin nei thei ho hin I chan ham khana hin po na diw ho jong hi iga ve na hi la kimuki nin hi chi chung changa jong hi ipi a hin sei diu ham ti wang hi het a hi po in hi jong le min ipi sei jong le ei hon right decision ikila wa hi le imasot now ilam zot now hi imachon jing de wa hi ti hi a chaina iga sei the wen tin hi chi chan chu tu ni a Remembrance Day pen chu Separation Day a ki khel tai iti ki khel ham ti ho iga het thein diu le melong ho le hichi mail hei repis ho ki got dan ho a kona ei hon jong I to banga ki ven na ineva I to banga ki got na inei thei diu ham ti I het thei ne dewa I ga sai theu hi chi chan chu hin tin tu ni ku ki channel ve zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen